Ali ajde još malo da idemo na sever. Srbija je da mozaik krajeva. Ajde da vidim. Srem, Banat, Bačka, Telečka. Pa onda Pomoravlje, zapadno Pomoravlje, južno Pomoravlje, Ponišavlje, Stig, Braničevo, Homolje, Zvižd, Krajina, Đerdapske, Ključke terase, Krajina, Timočka, Krajina Negotinska, Krajina Timočka, Zaglavak, Burel, Vlasina, Krajište ili u zapadnoj Srbiji, Mačva, Semberija, Mačva, Kolubara, Tamnava, ali ovdje interesantni krajevi kojima se Cvijić bavio. Jadar, Azbukovica, Sokolovica, pa još dalje dođemo u Murteniću, to mu je najdalje što može, ili još dalje samo Ivanjica i Erčage. Znate ono Mušićevo, viđen si za Ivanjicu, to je bilo pokazno da raspadaju u Ivanjicu. I taj mozaik se lepo uklapa, ali je cela Srbija nagnutna od juga na sever. 45. paralela ide ovako, znači ovo je na južnom delu severne hemisfere, ovo je od Beograda, Rume, severno od severni deo severne hemisfere. I pogledajte, izgleda nelogično da je nagnuta od juga na sever, ali je tako, pogledajte gde izvire Morava, pa gde dođe, gde izvire Ibar, pa gde dođe, gde izvire Drina, pa gde dođe. I sve ove velike istočno-srbijanske reke idu na sever, ali neće otići daleko na severu Rumuniji, zato što ih s druge strane potpiskuje Dunav. Pogledajte kako on izgleda. Dunav se najprije ulivao u Panonsko more kod Beča, pa kako se Panonsko more splašnjavalo, tako se i on produžavao. Sava se ulivala u Panonsko more kod Zagreba, kod Ljubljane, Zagreba, Siska, pa kod Sirmijuma, pa kako se obala povlačila, tako su se formirale te reke. Pogledajte kako se Dunav formirao. Ide od Budimpešte, od Višegrada, od ostrva Čepel, pravo na jug. Dođe ovde, pa ga Dragva malo gurne na istok. On se opet malo ispravi, htio bi na jug, pa bi se ulivao u Savu i došao bi u Zvornik, ali ne može od Fruške gore. Fruška gora ga gurne na istok, ali ne toliko daleko. Dođe mu Tisa, pa ga gurne na jug. Dođe do Save, pa ga Sava malo pomeri na sever, onda ga ovaj vojvodinski prostor u Smederevsko-Gročanskom Podunavlju ponovo vrati na jug, Morava ga opet podigne na sever, a zatim će ući odavde do ovde u 100 km dugačku Đerdapsku klisuru, kompozitna klisura, što znači sastoji se iz suženja i proširenja i ući će u jedan sistem parketnih raseda. Pogledajte sve ovo i naravno ništa nije bez tektonike i bez rasedanja. Ne može reka sama sebi da napravi tako veliku dolinu, mora da postoji neka predispozicija i to je najbolje dokazano ovde na primjeru te parketne strukture raseda Dunava u Đerdapu. Veliki porečki rased koji ide, vidite, i dalje u Rumuniju. Probojnicu Đerdapa prvi postavio Cvijić, kasnije su geolozi to potvrdili da je tako. Dok su se Karpati lagano uzdizali, moć reke bila tako velika da savlada uzdizanje i da se useče na nekim mestima i 300 metara, tamo gde je Miroč, gde je Trajanova tabla, gde je Kazan. Tu su gole krečničke litice gotovo 300 metara. A iznad tih fine površi, ja sam se peo naš Trbac, tako već jedan lokalitet, u nacionalnog parka, i vidi se i rumunjska strana, može prosto aerodrom da se tamo napravi. I što je najinteresantnije, tu ima jedno seosko naselje sa Crnogorcima, jedna stara struja Crnogoraca, pogledajte, jedna enklava, koja se danas gotovo izgubila. Posle pregrađivanja Dunava dobili smo 200 km dugačko jezero, 90 metara duboko, ali smo izgubili i kronosne ribe. Graditelji su zaboravili da naprave riblju stazu. Kad su zaboravili jednom, tu morali bi da budu svesni, pa da onda na Đerdapu 2 naprave riblju stazu. I tamo su zaboravili. Tako da više nema onih moruna
jesetre koje u vreme plodne zrelosti iz Crnog mora idu Dunavom u virove Đerdapa polažu ikru da se oplodaju i tada bogate ikrom su ih ribari iz ovih naselja lovili. I to kako? One pate od parazita po koži pa se češu o različite stene, pa se očešu o čamac, brodića, oni tu postavljaju velike udice. Neke od tih riba imali su i do 50 kg ribljih jajašta, što bi Deknica rekla, ikre od kojih se sprema, bolje tako da kažem, čuveni kavijar, kladovski kavijar, najskuplja namirnica na svetu. Danas u selu Vrbica, išli smo tam, ima veštačkih ribnjaka, ima ulova manjih primjeraka izvodno od Đerdapa, tih ikronosnih riba. Sada se naravno za ikru ne ubijaju, nego se izmuzu od glave prema trbuhu i tako 5 puta, da li ih posle koriste za ishranu ili ih puste u Dunav, nisam sigurno. Ne pušta ih u Dunav, nego to dođe negdje u restoranu kao specijalitet. Đerdapska elektrana, iako mi se čini da je ogromna, daje manje struje od ovih termoelektrana u Obrenovcu. U istočnoj Srbiji 5 timoka, to je posebno interesantno. Svrljiški timok, Svrljiški, Trgoviški, Beli, Crni, Veliki. Crni timok se još zove Crnogorski timok ili Crna reka, pa bi bilo 7 imena. I to je nešto što je privuklo našeg profesora Petra S. Jovanovića da napravi jednu raskošnu studiju kakve nema u svetu. Uzdužni rečni profili na primjeru Morave, Timoka i Vardara. Analizira dno, po karti analizira onu najdublju tačku u rečnom koritu i prenalazi pregibe. Ti pregibi ukazuju na evoluciju, matematičko-statistički dokazuje čitav sistem pomeranja obalske linije, iščezavanja jezera, a bilo ih i u Leskočkoj kotlini, u Niškoj kotlini, Paraćinskoj, Svetozarevačkoj, Jagodinskoj kotlini i tako dalje. U Pirotskoj, Knjaževačkoj, Zaječarskoj, pa onda prema istoku. Imamo i 5 reka Bistrice na Kosovu i to je kuriozitet. Pečka, Dečanska, Voćanska, Kornjarska i Prizrenska Bistrica. Te Bistrice zajedno sa Mlavom, ovo je Mlava, i sa Rzanom tu negde kod Ivanjice ostavljene su u prošlom prostornom planu kao rezerve čiste, slatke, pijaće vode za Srbiju. Ali mislim da nije tako. Mi smo se pre nekoliko dana vratili iz Ivanjice, Moravica je prilično prljava, prilično zagađena i onda razmišljam o onoj asirskoj poslovici: u reku se ne sme pljunuti. A vi se sad prisetite kako izgledaju naše reke. Ne samo da smo pljunuli, nego smo i mnogo toga poganog uradili. Uostalom, upravo se ono što kazaju, Đerdapsko jezero je evropska kanta za smeće. I sve ono što dođe iz Smedereva, Beograda, Novog Sada, Beča, Budimpešte, sve dođe kod nas i taloži se na dnu Đerdapskog jezera. U sreću da onaj dubokopan neće tako brzo nestati. Uostalom, veštačka jezera su prolazni hidrografski objekti. Ove vrelo Mlave, jedno od najjačih u Srbiji, istraživao ga najpre naš poznati profesor Spelelo, pokojni Jovan Petrović, kasnije jedna ekipa Romunaca. To je jedan levak, 20 metara tako širok, onda se pukotina sužava, još 70 metara ide levo, desno. Sva voda koja padne na Beljanicu, na deo Pomolja, pojavljaju se tu vrele veliko koliko ova soba. U velikom povodnju izađe i 5 kubnih metara vode u sekundi, dokažemo 22, 5 kubika čiste, fine vode i samo 100 metara dalje od izvora u taj izvor Mlave ili glavu Mlave ulije se reka Tisnica, pa se uzme jedan deo vode za fine ribnjake, pastanke, pored Žagubice. I ta Mlava će kasnije kod Krepoljina napraviti gornjačko-ribarsku klisuru sa 7 uklještenih meandra. I to će biti ono Noć u Gornjaku. Sećate se te pesme, učili smo iz književnosti. I tu će biti manastir Gornjak, zadužbina kneza Lazara, jedna fina klisura sa ukleštenim meandrima. Uklještene meandre Cvić objašnjava time da je reka nekada tekla u ovom nivou, pa se polako spuštala
spuštala i usecala, zadržavši svoj prvobitni pravac, tamo gdje su mekše stene, naišavši na čvrste stene, menja pravac i to se najljepše vidi recimo u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, a vidjeli ste i na Uvcu, verovatno i na Uvcu, one snimke tamo gdje je beloglavi sud Uvac, pa kad tamo je Uvac pregrađen, pa kad opadne nivo, onda ostane bela linija priobalja i uklješteni meandri Uvca. To je nešto što je kuriozitet u reljefu i to je nešto što je naš profesor Jovan Marković, a on je rođen u Ćupriji, iskoristio da napravi evoluciju basena Velike Morave, pa kaže Gornje Velikomoravska potovina, pa onda dobe Gornje Velika, odavde počinje od one Badrganske klisure, počinje nešto drugačiji reljef. Ajde da još idemo na Drinu. 300 km dugačko, 300 kubnih metara vode u sekundi, nastaje od Pive i Tare kod Šćepan polja, pa onda sistemom raseda, pogledajte, ide na sever. Čista reka, krečničkih terena, brza, plahovita, zelenika, a ad Drinum, kako je nastao termin Drina, kaže da je jedan Turčin prelazio Drinu sa konjem, pa spao, pa onda uzvikne ad Drinum, kao koliko je hladna. Andrić kaže zelenika i baš je takva, plahovita. Na Drini smo planirali 13 elektrana. Planirali, verovatno vi, planirala država, 13 elektrana, 13 jezera, izgrađene su 2, Zvorničko i Višegrad. Na Limu je planirano 13, izgrađene samo potpečna Lima. Uvac ima 2 elektrane, ali je teren izvanredno pogodan i kad je bio taj sliv Drine u jednoj državi, verovatno je to moglo tako da se realizuje. Pogledajte, Lim i Uvac teku tako paralelno jedan pored drugog, ali je Uvac 370 metara viši, kao Bogom dan. Ovdje pregradite i samo spustite vodu 374 metra iz Radojinskog jezera na elektranu Bistrica, 104 megavata, 7 km dug tunel i 2 km dugačke cevi na 2 turbine, Bogom dano, ali bilo pa prošlo. To sad nemoguće, gdje će sada se dogovore Srbi, Crnogorci, Bosanici, koji su tu Hercegovci, ne Hercegovina, ali dalje, ali teško. Došao Milo Đukanović, danas me maltretirao po celom ovom Beogradu, danas se mogu da prođe. Možda se dogovore da pravimo elektranu. Ovdje, oko Loznice, interesantni krajevi, Jadar, Azbukovica, Cviće Jadranin, pa postoji Lešnica, Jadarska, ali oni su Jadrani, tako nije Jadarska, nego Jadrani su. Interesantan kraj po tome što je dobro proučen. Proučio ga Cvićev, mladi, kasniji naslednik, ali iz početka mladi kolega, Borivoje Ž. Milević. Ja sam ga samo jednom čuo na predavanju, bio u dubokoj starosti i dovezli smo ga, baš ga doveli na puštno držao predavanje. Ali ima jedna anegdota, u stvari to je istina. Znamo iz beležaka, Ljubice, iz dnevnika gospođe Ljubice Cvićeve vredne supruge i pratilice. Profesor, nego mladi Bora Milović se prijavi da referiše o Jadru. Izreferiše, a na seminaru koji se držao sredom, svi studenti, svi asistenti, svi profesori, po koji beogradski advokat, po koji beogradski general. Bora izreferiše, a Cvić kaže, prvi kučić, čak ne kaže kučići, nego prvi štenci se u vodu bacaju. Bora se postidio, zemljak Cvićev, krene u nova ispitivanja, kao apsolvent se prijavi da ponovo referiše. Profesor Cvić oduševljen, nagradi ga za 360 dinara, onda kada je profesorska plata bila 60 dinara. Bora trči u Beljinu, hoće da se ženi, devojka kaže, pa rano je zato. I dobije pravo da svoj seminarski rad oštampa. Znate li koliko ima taj seminarski rad oštampan u knjizi Naselje i poreklo stanovništva? 184 strane. Danas na privatnom fakultetu sa 100 strana možete 2 puta doktorirate. Ali taj referat od 184 strane bio tek da Bora prođe,
kasnije napisao raskošnu studiju ili nekoliko raskošnih studija, visoke planine u Kraljevini Jugoslavije, glavne doline u Jugoslaviji i Dinarsko primorje i ostalo, nismo mu se odužili. Ajde dve rečenice o Kopaonik, 80 km dugačka, 30 u donjem delu široka. Kopaonik smo ubrajali najpre u Rodovske planine, ali sam prisustvovao predavanju kada nam geolog na osnovu merenja, prostiranja geomagnetskih talasa, Kopaonik koji, Dinaride se pružaju ovako, a Kopaonik malo ovako. To pružanje nije bilo presudno da on Kopaonik svrsta u Dinaride. I pozlatilo mu se. U Srpskom geografskom društvu držao predavanje, nekoliko meseci za toga zemljotresi. A zemljotresi samo u mladim planinama koje nisu stabilne. Nema zemljotresa u Sibiru, gdje je sibirska ploča od pamtiveka, jel? Njemu se pozlatilo, ajde da tako kažem. I on lepo kaže, ima jedan rased pored Ibra, ima drugi rased tamo Gereka i Brzeće. Bili smo tamo i sa studentima i sa đacima i vidjeli napukle kuće. 2017 metara, Pančić je vrh sa jednom malom kapelicom, sa jednim malim mauzolejom koji nije direktno pogođen, ali su tu neke vojne instalacije, pa je to bilo oštećeno za vreme posljednjeg bombardovanja. Kopaonik je nacionalni park, u literaturu je uveo veliki Pančić, koji je posljednji put bio tamo kad imao više od 70 godina i u svojoj knjizi Kopaonik i njegova Podgorina kaže, dozvolite mi da vas povedem u jedan od najljepših krajeva u Srbiji, u kome sam često boravio i uvek po nešto novo nalazio, a to je Kopaonik. I zaista je Kopaonik od kopanja rude, onda suvo rudište, pa samokop ukazuju na rudarstvo. Bilo je 18 rudnika do naših dana na Kopaoniku, ali na jednoj karti i Kopaonik su Šiptari priključili Kosovu. Ne vidim da znao čar da li je to ovo, ali imamo jednu kartu fakultetu gdje su tako malo i preko Pančićevog vrha prevukli granicu. Kopaonik je danas veliki skijaški centar sa 23-25 uspinjača, ali je veći turistički promet na Zlatiboru nego na Kopaoniku. Kopaonik ima jaču zimsku sezonu, Zlatibor ima jaču letnju i letnju celogodišnju sezonu. Kopaonik je planina koja ima 4 ili 5 banja u Podgorini, a to ide samo uz planine koje su rudom bogate, gde je geotermički stepen. Geotermički stepen je pojava da se od površine zemlje na svaka 33 metra temperatura povisi za 1 stepen. Na Kopaoniku to ne mora da bude 33, moguće da je i manje. I zbog toga izbijaju tople vode, naročito ona u Jošaničkoj banji, 83 stepena. Kad vodimo studente tamo, kad najde pipnuti, oni radoznaju, gori.